di Vice President Idaptap yang lama, Lakerpan yang di MDC Badan Pulang Dijoni, JNADC, Badan KHADC, tidak lagi di official nilaian yang berada dalam berhadu IAI. Nilaian yang baru Dia Kapolri, baik Presiden Karang Pak Juni, in ya usuntil berhaku berperan durang ya Dr. di EJ Singkan. Tuhan Kapolri, Midam Ringkat, Bak Minister Juni, Bak Kapolri, Nagalayang Jom kesokan nipat ya di Chief Minister semua halang dekat bah ina yo sendiri berhadu ya Dr. Vicky. Hadir kali nilai ya Dr. Mukul sama Leader of Opposition bah ina yo sendiri. Hadir kali nilai ya Pak Melbourne ibadah MLA Jawa Tengah Constituency in ayo sendiri berhadu jumi. Appointment Daman Baha Baik Lamali MLA Jompa Umroy Constituency. Idam Hai Pak Charles Mangau Jompa Kamahati Constituency. Resibun, bisa, bersuara mention. Akan dibuat tidak kalian jangka State Women's Wing, President of Government, Insuha Bantu yang sentil, hadiah kata State Youth Wing. East Jangka Hills, Vice President, Nagabi Boy District Bahagia, Nanta lagi MDC jangka GHADC jangka Voice of the People Party. I call Mr. Richard, MP of Mizoram.
dan namanya juga district administration DC jadi Pagi bagi ESP jauh ke district Ribhai Manaka voice of the Garo Hills, voice of the People Party Garo Hills region. Bersibun kita bawa akan kapal dan kapal desen message na iba Denny iba Denny especially Bersibun terus kemudian kini juga yang ini punya yang dan ini hari ini saya dibangun messages dari keluar sekolah di Lampung. Mereka boleh tangkap tu di senyum berpihak di bawah selama sama week saying di school, colleges, di university, lagi keluar sekolah dari ministers, dari MLA. Jadi saya berpihak berkunjung untuk district council pada KCDC, JCDC bagaimana ingin boleh jadi cerita atau ada tadi ingin boleh jadi di kedua sekolah. Keberikong kedua sekolah orang boleh dari New York speaker yang bersama dari India, lalu berlah bakal Miss Kong Wanda Ji. I am deeply saddened to learn about the untimely passing away of Dr. Ricky Andrew Singkonji, Member of Parliament Lok Sabha. Dr. Singkon was a dedicated public representative who remained deeply committed to the welfare and aspirations of the people